Dadi punika atur sira sang Werkudara maring ide sang Suratma. Ida sang Suratma apa-apa warah dah apa-apa weh. Dadi kita nuruatmu perabda mari kenang neraka. Ya ne iba jalama Tuhan itungku ibu niat manusia kita wani kita perabda maring neraka bani mai calapat teman dia pun celapat ini di neraka loka ada di Tegal Penangsaran ento sang bimo puya cai ne toleh cai ne kejang ne hatmu ada di ni ne cai lemu jane bane mai di Tegal Penangsaran dosa kini sang bimo mapan dini tongos atma nintu mekejang ne ada cai lantas manusia bik di mai dadi gede pelik cai ni sang bimo sing wong iya nah kini sang bima bangsa ngingong adu dini angawasa neraka loken kepelikang bani dayang yama jutat ane jani sing pungan dewek cai ni bakal mati yang ngingong hidayang Suratma ngadat waduh Yoti permangkin dari situ sang Suratma anget sekanan yang para waduan ini kiri kering neraka loka rawa pasarangka
Kuatuan ngong kita bersama datang mengkenering jeng ngong apa nano manusawan ni celapat merkenang tegal penangsaran kodi pudi ketitah sang suratmu permangkin datang parwaduan ide Raja Ida sang Bima kalaning kewiyati parwaduan itu paradabah arjek uyati ide sang warku darah Bima akas kadi wajah sampun mandel uyati itu sang warku darah wah Iyan ke bawah sang itu sang warkudar angkan di dunia kas dan penakkan di wajah kasor sami waduan ya surat demi tegal penangsaran uyati metandang yudu itu sang warkudara sarang parwaduan sang suratmu wah saling tenang silih usi irike maka sinamu makwe ranis kasur waduan itu sang suratmu Ake sampun aneh pada waduh ingung aduh kadia puni kewaduan sang surat mau kepantik kantuk gade besi aduh tulung ingung kadia puni ke makwe sampun sida prastolik sang uwar kudana wah nema gale sama akas tenan puya sira sang warkudara wah bermangkin kewiyati nyelametang dewe kranis parwaduan sang suratmu rikejekan punika